Há 7 semanas tudo mudou, mas ainda estamos seguros. Ainda temos comida, ainda temos pão, ainda retiram os lixos das ruas, ainda recebemos a nossa correspondência, ainda temos vários outros serviços muito importantes. E é por isso que nós queríamos agradecer a todo mundo que continua trabalhando duro por nós. Спасибо тем, кто печет для нас хлеб. Thank you, truck drivers. Merci, monsieur le policier. Gracias a todos los recolectores de basura. Cajeros en las tiendas. Apothekerane. Доставчицы. Gracias a todos los bomberos. To the medical professionals. Тем, кто чистит и дезинфицирует наши закупочные коляски. ผู้นำพาหะของฉัน Pizzeros. Donna Fimiori agus na Hoiberge Canaliata. An die Taxifahrer. A todos los reporteros. Thank you, television station personnel. Psikologane. Социални работници. Terapeutas físicos y ocupacionales. Buíochas leis na tecnológia fosníacha. Aqueles que trabalham para que possamos ter água corrente, luz e eletricidade. And contractors and construction workers. An die Piloten, Kapitäne und Lokführer. Банкери и финансови експерти. เพื่อการวิจัยเพื่อการค้นหาวัคซีนในการรักษา To these and other essential personnel. Gracias. ขอบคุณมาก Thank you very much. Merci infiniment. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Tusen tack. Gorif Mila Mahaga. Muchas gracias a todos.